Pamiarsa Bali sampun sayan akeh karaohin wisatawan mancanegara utawi wisman. Nyabran bulan pengerau wisman tambis lungatak tali diri. Kawentanan desa wisata ring Kabupaten Gianyar nampenin wesanan becek saking agengnyane pengerau wisman inucap. Ketua Umum Yayasan Desa Wisata Nusantara Mangkunyoman Kandio Mausang, Desa Wisata Ring Bali, rumasuk Ring Gianyar sampun ngawit metangi, risampun Bali kabungkah, risampun pandemi COVID-19, pengelahlah nyani puput. Wisatawan domestik rumasuk Wisman sayan akeh sanirau ke Desa Wisata Mandiri, sekadi Ring Desa Taro, Desa Mas, miwah Desa Wisata Sanelianan. Akeh wisatawan sane kedaut antuk rauh ke desa wisata. Para angge pariwisata taler nguduhang mangde pengerah wisatawan sida nuju desa-desa wisata. Kebausang perang Rusia Ukraina sane memargi taler mausana ringkahanan pariwisata Bali sane ngawinang akeh sane rau ke Bali. Punika kacinayang saking kuentenan Ubud sane kakosekin wisatawan asing. Ubud dados pusat pengerah wisatawan. Selanturnya Wisman Inucap melancaran ke desa Widangan Ubud, sekadi reng desa Singakerta, desa Lertunduh, desa Mas, desa Petulu, kantos Tegalalang. Pengerah Wisman ke Bali Inucap keabtiang sida nincapang pendapatan daerah Kabupaten Gianyar saking HR. Asapunika taler keramo taler sida mapikoleh saking ageng nyane pengerah Wisman ke desa wisata. Wirnaya Bali Pos Kuningayang.